بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي دبان ودلبين هون تبدأ بخير وخوشي هاتن برنامج ما لسر مزارة مقصد جدين حق وعدالته. بله ده سرقة خفتني خدا هرجار استين مزمان جبرگو منطقة أرمانجا هدف إسلامي رسالة نبوة پیغمبرتی و خدا عز وجل شي محمد عليه الصلاة والسلام را قرآن پیروز شیان دیا او اماجا گو شیان دی او هدفا گو شیان دی او مقصدا گو شیان دی وکا گو از هرتم بجمله كتين مزمان أدب وحي برخودان نا أصول و أساس جيانا كبر متن جبوغو أو أرمانج أو هدف أو مقصد بزماني هاتيا شاشكرين هاتيا غلط كرين ويا جريشا خدر كتيا جبوي أواي از أغلب دسري أخفتني خودتين مزمان يعني أرمانجا وحي مقصدا وحي مقصدا دين مقصدا ديندارية مقصدا قرآن مقصدا پیغمبر هنك تشتن جوانا مهم دناوا جواكي دا دناوا مرواتي دا دنيا دا بيقانين حق وعدالتها يعني او ديندارية او دينيغو بيقانين حق وعدالتها تيدي نبي اونا ندين خدايا اما مخابن وكقون جيد زانين ايرو دا عالم اسلام دا ارمانج و هدف دين نبويا بيقانين حق وعدالته دين كرنا آمورك بجبو گو بوي ناكي دستلداريا خو مشروع ببينن روا ببينن و دستلداريا خو دوام كن يعني بتعبيرك دي نگو او تسليمي دين بونا دستلداريا ايرود عالم اسلام دا جواكا اسلام دا وكا خول دين كرنا هجا وكا حقيقتا دين چيا مقصدا دين چيا هدفا دين چيا مهم پیروز وكا قمت سري دا آني زمان مقصدا دين مقصد جدين بقانين حق وعدالته يعني خدا عز وجل از محمد عليه الصلاة والسلام را قرآن پیروز وحی شیان دیا جبو گودناوا جوا كده حق وعدالت پیک بینی بله اجمرف کار بیجب کرتایی حق راستیا و وکرناوینا که دانین دان وستاندن و خرج کرنا جده يعني حق راستیا کو دانه دا دستاندنه دا خرج کرنه دا جیده بی خبتاندن جیده بی کرن يعني جیده بی دان جیده بی استاندن و جیده بی خرج کرن يعني هر تشتكي دا ارمانجا خودا دا مقصدا خودا دا هدفا خودا دا لازمية خودا دا حوجدارية خودا يعني لازمة ولو كي دولت بي ولو كي كسايت بي چه بده چه بستينه چه خرج بكي دجيده بده دجيده بستينه دجيده خرج بكي او حركته او تشته گوته کرین گو ند جیدنا او تشته گوته استاندن گو ند جیده او تشته گوته خرج کرین گو ند جیده جی چرچوا حق درد كبي يعني بكرتاي مرف كاري بيجي حقي او چه كسك بي چه مالباتك بي چه عشيرك بي چه دولتك بي چه دستيني يعني باجج هم ولاتي خود دستيني ام بيجن معاشي معموري خود دي وهم ولاتي خود دي ويا ام بيجن خرجت كي يعني اتشلو بيجم خباتات كي ها افينا ها افيهانا حمود جدنا گركت جدبن يعني دي بيوانا خود بي وقت گو نت بيوانا خود بي نت جي خود بي چرچوا حقية درد كبي يعني وقت گو دولت جتشتكي ويا ام بيجن حرمك دستداريك
باجه دستنه لازمه دجی دبی يعني فقير الجورا فقير تياوي زنجين الجورا زنجين تياوي و امبيجن اورتا صنف جيل جورتا اورتا صنفاوي ولازم وقتي جو بديجي هر کس کی الجورا كداوي بديده يعني كار خباتاوي بالتركي جو ام بمعاشوي الجورا خباتاوي بديه نجو عيني انسان عيني خباتت كن عيني انرجي خرجت كن عيني تعب وازيت بينين فقط معاشه كي بنجيه كي صدا نور يعني جبوي اواي وخرج كرين مثلا اركان الدوله دستداريه وقتي جو خرج كرنه دكين لازم خرج كرنا وانا الجورا ستاندرت همولاتيه وابي منكا وينا حضرت عمر دشي گندكي خليفه مسلمان يا شير هنگف دين نبر دپرسه دبما اف کسی الوی ولاتی الوی هرمه همو کسکاره و شیری و هنگوی بخوی اف درفت جواره هنه دبه نا دبه راکن جمزنه مسلمان راش خلیفه مسلمان را نحلال گو زیده همولاتی خوا بخوی معناوینا دمکی جدست هلداریا لگورا اسلامی لگورا حقوقی لگورا حقیه الهی دستداری وقتی گو زیده شرط و مرج جواکا خو همولاتی خو مصرف بکن اسراف بکن اوانا نحقا اوانا نراستا ندجیده جبوی آی بکرتای جار که دی از بین مزمان حق دان وستاندن یعنی حقی مقصد راستیه راستی او گو دان وستاندن و خرجکرین جیده بی وقتی گو دان و استاندن و خرج کردن ندیده به چرچفه حقیه و چرچفه راستیه درک کنه خدا عز و جل ما بگهرنه جوا انسان گو براستیه و حقیه عمل دکن و دستلداریا مجی هدایت بکه گو حقی و راستیه عمل بکه چه هرمی به و چه دولتی به و چه دنیا تبایی به یعنی بله مگو چه مگو حق و عدالت اجا عدالت چیا عدالت جی وکهویا ددان و استاندن و خدمت ده عدالت وکهویا ددان و دستاندن و خدمت ده معلومه يعني وقتی گو دستهلداری وکگو مثلا راستی معانی زمان دستینه جهر کسی الجورا هف بستنه نجوج هنكا قروشكي وجدها كسا قروشكي بستنه يعني بكدو خباطاوي تشيا الجورا وي شكلي الجورا ستاندرتاوينا وكهوي دشرتي وكهوي ده بستنه وقتي دديجي عيني دي سوكا قوما اني زمان دشرتي وكهوي ده بده يعني وقتي جو خدمت جيتكي دي سزيد شرطي وكهوي ده خدمتك يعني اما مخابن يعني نام منك كسياسي منك كقلكي حقانية ومعقولية ازي بدم از جرك جارج بين منك تين مزمان وقتي جو اف جمهوريتها هنا اف دولتها هنا هاتي اواكرين جبو اواكرنا في دولتي باب وبابيري ما ترك وكردا يعني ملتي كرد وترك بهبر اواكريا بهبر اف جمهوريتها تشكرنا و دسری عولی دجی وقتی گو وان کسی گو خواستن گو جمهوریت آواکن بناوه اسلامی وکه ایرو چلو انسانا بناوه اسلامی دغرن خاپین واجی عین ورکر گو یعنی چونکی پشتی عثمانلی بو پشتی عثمانلی جمهوریت آوا بو گلی مسلمان بو گلی باورمند بوش بو گو گل ام کرمانجی هرما من نسل کینن واش خو نغیدینن و بالخوف بکشینن دیسا بناوه اسلامی و سر ناوه دو اسلامی و سر ناوه باشی پیروزی خبات کرن اف جمهوریتا هانا بو شکلی آوا کرن اما دیسا پیوه هرمامد به پشتی گو گریکا خو پشت ورش خستن سیلک الاسلامی دان و سیلک الکردال دان هم اسلام و هم کرد اوه درخستن میدان درخستن يعني اجا ایرو تمام خدمتا
دولتمندی دستلداری بزمانه ترکی تکرین اما مخابن زمانه کردی هین هبوناوی زاگونه ده فرمی نای قبول کرین جبو گو زمانه وی زاگونه ده فرمی یاسای ده قانون ده نای قبول کرین وکا گوون جید بهیجن و روژه داویه گلک کس و کسایت و اوزان و انبیجن شاعر و ادیب کردا گو به کردید آخفن و دیلوکات بیجن و گووندا دکرین وانا دگرین وانا قد خط کن يعني ها اوانا چیا اوانا شانی مدده گوبله دستداریا دولت ده ایرو عدالت تونه يعني برا کس کسی نخاپین و کس کسی نغرین يعني وقتی گو عدالت هبانا گرک وکهوی هبانا يعني ده تمام هرما گو مثلا مرف کاری وها به نظمان هرما گو ترک ده زیدنا ترکی مجبوری به هرما گو کرد ده زیدنا کردی مجبوری به اما زمانه ترکی و زمانه کردی دویمین من حتی اگر کرسا هرما گو عرب ده زیده بن زمانه عربی پیشی به و زمانه ترکی دوا به يعني الجورا شرط وكهوية يعني أم بحثا دستداريا إسلاميت كن أم بحثا دستداريا عدالتا إسلاميت كن أم بحثا دستداري وعدالتا جو خدا تخوازي وخدا پیغمبر و رسالت و قرآن ججبوه أما جمر اشيان ججبوه أم إنسان و حق و عدالتا إلهي نافا خدا پیک بين جبوه شر و پکچو جنافا عالم اجنبا مرواتي رابع يعني ام بحثاويت كن يعني نقو ام بحثات شنديد كن يعني الجورا عدالة اسلامي الجورا دستلداريا اسلامي كرك وربي اجبوي اواي وقت جو جواك هفيه دركت معناه وناك دمك عدالة تدنما يعني وقت جو عدالة تدنما معناه ونا ديجي تدنما كما قال لك فيلسوفي مسلمان جي اينا مسلمان جي بيجين دي ديني عدالت ديني دولت عدالت او دولتا جو عدالت ده نبي ديش خوش بنجير يعني بوي اواي وك قومت سريدا اني زمان مقصد جي شاندنا وحي و پیغمبرتي نوبت يك جي اوا جو قرآن و پیغمبر دناوا جواكي دا حق و عدالت پیک بينن ما پشتي شروفا خول گورا گو زمانه ما در فتح ما تير مبكي إن شاء الله أما إيدي چند آياتا بيجن بريگو أما آياتا بيجن از ويجي جار كتي دوباره بكم وكهوي حق عدالت راستي بوي شكليا دان و ستاندن و خرچ کرن و خزمتا وكهويا يعني برات خوازي دمالباتا كده بي برات خوازي دولت كده بي برات خوازي دنيا ده بي لازمه دان چته دان ستاندن چته ستاندن و خرچ کرن چته خرچ کرن و خدمت چه خدمت کرن ج تمام همولاتیا و هم مروار و وکهوه باوریا ویچیا دینی ویچیا اولا ویچیا مذهبی ویچیا عرقا ویچیا نمهمه مهم اولان انسانیت يعني ها عدالة إلهي حقيا إلهي أذا وقت يقول ندوي چرچفه به برا چقاز آياتا بخوينين برا چقا أديسا بخوينين برا چقاز در كفنا وعظ محرابا فلان وردا معنا وينا نا أو كسي قو عدالة إلهي بيكتنين أو كسي قو دستلداريا أخوا بناوي عدالة إسلامي بناوي إسلامي بناوي عدالة بناوي حقية او دكن يعني دباريزن و دمشينن يعني خوجت خابينن وانسان اجت خابينن وظلم الخوجت كن وظلم الانسان اجت كن لو رجاء قيامته يعني انسان مؤمن به گناهكار به منافق به فاسق به اولياء به كي به وحق برسبه حساب كرياري خوده اف كرياري گونر گورا حق وعدالة اسلامي بن لگورا حقوقی اسلامی لگورا تشته گمج اسلام فهم کلیه رجا قیامت برات خوازه رئیس مالبات به سروک مالبات به برات خوازه دولت به و رجا قیامت جره به عذاب خود تعالی ما و تمام جواکا ما
جوا کریار و بریاره گروجا قیامت جوارا ببن عذاب بپارێزێ. بله یل گورا گو دفعه مت تم زمانه مترا مکی ام چند مینک آیت عجیب خوینن ام دوام کن. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. سورة أنعام آية 115. خدا عز وجل دبيجي كلام خدا دراستي دا عدالت دا تمام بويا. يعني خدا راستي قوتيا خدا عدالت قوتيا و گوهرتنا خدا را جی تشتک نکاره بی گوهراندین و گوهرتنا خدا نه گوتنا خدا نه گوهراندین خدا حاشا جوعدا خنا وگره و او ایگو دبینه و سعد که او ایگو زانه و دبهیزه يعني وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. پیوا خدایت تمام بو بچه آوائی براستی و بچه آوائی و بعدالت و یعنی خدا عز و جل عدالت و راستی آنی زمان گوت دیار کر تدید به فلان کس سوزا خدا سوزا خو نبگره حاشا ثم حاشا وقتی انسان که سوزا خو نبگره انسان که برومت به ولا رومتام قبول ناکی گو سوزا خو بگرم حاشا خدا و چاوا بگره و مرف کاری و هاجی بیجه خدا عز و جل راستی و عدالت جمره شاند گو چیا گو پیغمبره و گو قرآن پیروزه وقتی گو عمل پی پیغمبر و قرآن پیروز هر معنا وینا که عدالت او گو قرآن و راستی جی او گو پیغمبر به قرآن عمل کریا عدالت او احکام قرآننا ریو ریباز قرآننا راستی جی او گو پیغمبر تطبیق کریا بوی آوائی از بیرانینا که بیجم جبوی آوائی کی لسر ناوی چه بیجه جی اسلام وقتی گو مطابق کریارا پیغمبر و قرآن پیروز بی گرک ام راست قبول کن اما کی چه بیجه وقتی گو نل گورا کریارا پیغمبر بی نل گورا عمل کرنا پیغمبر بی نل گورا تطبیقاتا پیغمبر بی و نوکا قرآن بی گرکا ام پی نو نخاپاندین ام پی نو نغراندین و ام راست قبول نکن ام غلط قبول کن یعنی خدا عز و جل متوا بگر نجوا انسانی گو وکا عدالتا قرآن وکا راستیا پیغمبر مشین دا آیت کدید خدا عز و جل وهاد بجي ولكل أمة رسولا فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون جهر أمتك رسولك هيا وقت يقول رسوله وهات دنابا وادا بقنجية بباشية ببيروزية عمل دكي وظلم لواناجي نايكرين يعني نبوات رسالات پیغمبرتی جبوگو ظلمج اورتر راکی ایجا محاشا وی چوا پیغمبر ظلمه بکه یعنی بوی آوائی دوباره دکن جهر امت کرا رسول وقتی گو هاتیا دنقبین وادا دناب وادا بقنجیه بعدالت بباششیه بپیروزی عمل کریا و ظلم الكسینه هاتیا کرن يعني مخابن أغلب تفسير ما وقت قلت الواد نري أفاناجي كماية كالجور قنعتها من نرينا ك جو ما قرآن برتوكا جياني قبول نكريا يعني أغلب تفسير ما وقت جو آية حمواد خوينين أغلب ميجيه وانا منطقة وانا شيروبا والسر آخرتها حال بكي گرکا مرد قرآن پیشید دنیا لسر دنیا شیرو بکی ها آیتن هنه خصوصی بطیبتی لسر آخرت تسکنن دیارا آیتن هنه خصوصی سر دنیا تسکنن دیارا فقط جنال منطقه قرآن جبو جیانا دنیا يعني اما مكافات جیانا دنیا معنوی و رالق لآخرت يعني مكافات تا معنوی جزای معنوی
عمل دنیا تکرین اما مکافات الآخرت تداین اجا وقتی گو مرد قرآن پیروز با عالیه جیانا دنیایی ولی بنره مرد تشتکی باشتر و خوشتر پیروزتر اوت که یعنی مرد پیشکتید به مرد جهاتید به مرد چلنگید به مرد بسرد کوه مرد راستیت بینه و که گو گلک آیتی پیروز هاند بیجین یعنی جبو گو نم جرامه از ناخوازم جار جب به قطاندن یعنی ولو آمنوا أهل القرى واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض اگر اهل ولات ایمان بانیانا و تدبیرا خو بستان دانا یعنی ایمان بخدا بانیا و تدبیرا خو جید روجا جیان ده تدبیر خو بستان دانا اصول و اساس و قاعده به چی لازمه چرا لازمه وکا گوما بسری دا آنی زامین دان و استاندن و خرچ کرن و خدمت خو دوا ده تدبیرا بستین براستی عمل بکن امی برکت اج عرض و آسمان اجوار بین نخوار یعنی معناوینا چیه معناوینا ورده پیشی ام دنیای دجین لازمه ام جیانا دنیای چاره سر بکن یعنی قرآن پرتوکا چاره سر کرنا جیانه یعنی اما مخابن عالم اسلام ده بهتر ایرو جی حاله حاضر جی وقتی گو عالم اسلام القا یهودیه غلط فهم نکن و خوشک گودار کن اگر گو عالم اسلامی لقا یهودیه قیمت دابان قرآن ایرو عالم اسلامی و سرکفتی بانت حمد شدیده یعنی یهودی چلو قیمت دن قرآن یهودی زانن گو قرآن پرتوکا جیانه رهبر حیاته لیکولین و آراشترمال سردکن ایرو دو دنیای ده مرف کاره بیجه انیورستا گو لیکولین و آراشترمال سر اسلامیت کل تل عبیبه جبوی آوای ایرو یهودی حاکم دنیاینا جبو چه جبو گوج قرآن سود گرنج آلیه علمی وج آلیه بلمی وج آلیه تکنولوژی و سود گرنجانی اما عالم اسلامی ام چتکین هین ام دبنا مانعج علم و جبلم و تکنولوژی یعنی جبوی آوای دوی مرف قرآن پیروز آیت وینا حموه پیشی لگورا دنیا شیروب که داوی لگورا آخرته چونکی دنیا بری آخرته پیشی دنیا داوی آخرت یعنی پیشی راستیات دنیا ده پیشی باشیات دنیا ده پیشی عدالتات دنیا ده پیشی عمل راست پیروز ده دنیا ده داوی مکافات عمل راست و یا راست ده آخرت ده یعنی جبوی آوای دوی وقتی گو مرف قرآن بخونیم مرف قرآن ده حمو آیت ده بتواهی لسر میجیه برجواندیه سودگرتنا دنیای معنی بکیانی جبوی آوای ما چو گوت مگو ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون يعني ظلم الولا نايكرين يعني دفردا مرب پیشی دنیای بگیری یعنی معناوینا وقتی گو پیغمبر ملت ته بقنجیه بعدالت نابادت که ظلم الوانا ناکه وک هویت نابادت مشینه وک گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مشان دیا جبوی آوای دوی بریا هر تشتی حق و عدالت هبه يعني وقتی گو حق و عدالت نبه اما ری بازا حق و عدالت جیو نوک گو ایرود نقبینا مسلمان دا حق و عدالت لسر بردوزیه بیرو باوریت نظمان نا نوره حقی و عدالت شخوا عدالت جیر باورینینا حقی جی مافداریه که یعنی راستیه که چیه یعنی ایرو مثلا راستیه تشتا جدا جدایه یعنی اسلامتی راستیه کوي ہے مسیحیتی راستیه کوي ہے یهودیتی راستیه کوي ہے yani دوی هر تشتیل گورا راستیه و به مثلا راستیه اسلام چیه راستیه اسلام گو جدایی نه که نقبینا انسان ده انسان کی گوزی روح به زندی به جاندار به مافوی حمو انسان وکهوه yani برا مسلمان به برا یهودی به برا ارمنی به برا مسیحی به برا چی به بیرو باوریا و چی به برا ترک به برا عرب به برا کرد به برا روس به برا عجم به ارقاوی ملیتای برا چی به عردنگریاوی برا المکه مکرمه به برا المدینه به برا القدس به برا المسقو به برا واشنطن به برا الکود نمهمه
أبانا نمهم دفردا چه مهمة مهم راستي مهمة راستي چيا مافته حقته إجا هر إنسان مافي وحقي وكهبل حوجداري وكهبل بيكاتي وكهبل يعني وقت يقول مرب حقية الجورا بردوزيا الجورا باوريا أو بكي وراستي الجورا وأنا بمشيني مرب غلطيت كي مرب شاشيتيت كي يعني كيج بكي نراست شاشة يعني از قلق جراتين مزمان ما في إنسان كي باورمان حق إنسان كي باورمان راستيا إنسان كي باورمان جئ باورمان نبهترا وإيه باورمان جئ باورمان نكيمترا عدالة إسلامي أبا يعني فرقا إسلامي أبا يعني راستيا إسلامي أبا حقانتيا إسلامي أبا ناوي خداقو العدل والحق ها أبن يعني صفة خداقو حق وعدالة أبن يعني وقتي قوة أفجيت درخست تا إسلام ذكره وكا بردوزية كجواي بشري كي كاريب كي زورا كي بر تخير تدنامين يعني مالهم ده آيات كديدة جي خدا عز وجل وهاد بجي وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون جوا أمتي قوما آفراندنا هنك جوانا بحقية وبعدالة عملتكن يعني أمات وكا قوتي زانين ناوي جواكي يعني قرسي توبلو لغة قوب تركيد بيجن او انساني قوب بهفر الولاتكي وجهب آقهدار جوارة تيقوتن أمت يعني توبلو لغة يعني اجد بي هنك وممن خلقنا أمة يهدون بالعدل جوا أمتي قوم آفراندنا مشياننا مشيكرنا هنك جوانا بحقية وهنك جوانا بعدالة أمتك يعني معناه وينا لغورا في آياتا بيروس تمام مروفاتي أمتي خدا آفراندنا يعني تمام خلقات تمام قلا تمام جواكا تمام عالمات هر أوا دنيا دا أمتن إجا جوانا هنك أمتا بحقي وعدالتي عمل كرنا وهناك نكرنا يعني وكا قد قالك آياتي دين دجي خدا عز وجل أدبجي دبي وأكثرهم لا يؤمنون وأكثرهم لا يعقلون وأكثرهم لا يهتدون أغلب إنسانا دفردا بأمتي دبجي فقط دوا آياتي دا كساياتي دبجي مرف دبجي يعني بأغلب مرفا هدايتنا بن أغلب مرفا عقلنا كرن أغلب مرفا راسنا بن أغلب مرفا فعمنا كن أو جي تقديرة إلهية حكمتا وشي أمنزان أم خدا عز وجل ورا قهية الدم يعني إجد فرد جيد بي جوا أمتي قوما آفران دنا هنك جوانا بحقي وعدالة عملتكن يعني ها كينا أو يقول بحقي وعدالة عملتكن أو يقول كمت سريد آني زمان ددانا خدا دستاندنا خدا خرج کرنا خدا خدمتا خدا جداتي ناخنا نقبينا إنسانا وكقو قرآنا بيروز بيجي وأن ليس الإنسان إلا ما سعى جي إنساني رش كداوي بيشتر نينه يعني جبوي أواي هر کس کی خویداناوی کداوی به چه حق کریا وی دیدنه دا وی جه دستینین وی لی خرجت کن وی خدمت جرت کن نگو وکا ایرو جداتی تخنا نقبینا دانو ستاندن و خرج کرن و خدمت ده يعني نا اونا نراسته يعني راستي اوا برا عردنگریاوی دوباره دکن عردنگریاوی زمانوی بیرو باوریاوی چبه هر کس کی لگورا درفته ولاتی لگورا درفته دنیای لگورا درفته حرم لگورا درفته دولته يعني ور حاصل چبه بیراوه لگورا درفته او درفت بوک هویل مروا به براکرین بوک هویج مروا به استاندون و بوک هوی به خرج کرین و بوک هوی خدمت بکرین يعني از دوباره کم مهم راستی پیروزی باشی قنجی ارمانج و مقصد و شیاندنا وحی دین و پیغمبر و نبوت جو قدسیتا چبه بیراوه مقصد جه چیه؟ مقصد جه اوه گو انسان سروه عرده ددانا خدا دستاندنا خدا تخرج کرنا خدا و تخزمتا گوته کرین
بها وكهبن فرق و جدایتی نکوینه قبیناوانا ارمان جشتاندنا جشاندنا نبوت و دین اسلام و دینداری اوه وقتی گو او اماچ پی نهاد برا دستلداری دولت برا دستلداری شهرداری برا دستلداری یه مختار برا چه به بیراوه بشو و برو سروی سجده به و زمانوی قرآن به لقای قسمت قرشکه کی لجم خدا جرنین خدا عز وجل متفا بگرنه جوا مروه گو بکسایت خوا و بجواک خوا و بأمت خوا بهفرة دجيانك وكهفد دجن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين حطاني برنامجك ديتري بمنت خير وخشية أمانة خدا